Hello guys, I'm Gaju and Sandra. Turabakire kandi murabona noneho kuri njyenyine umuvandimwe wanjye ntabwo yabashije kuboneka uno munsi kubera impamvu zitandukanye. Ntameze neza ariko ubutaha tuzaba turi kumwe nk'ibisanzwe. Mureke tubane mu iki gitaramo tugiye gukorana na David, mwakira kandi Imana imumugisha. Umwanya turi bumare hano mukomeze mubane kandi basaba abantu bose badukurikiye mukora subscribe, share, comment ku byo mushaka ko twabagezaho cyangwa se ibyo twakongeramo. Turabakunda kandi Imana ikomeze kubaduhera umugisha. Bana turagushimiye, Bana turaguhimbaje, Bana duhimbaje imbaraga zawe. Gira neza urabyamuka muri byose, ntawanye nawe. Umwanya turi hano turabikora guhimbaza bisanzwe mwami, gusa bihora birenze kuri wowe Mwami wacu kuko nicyo waturemeye. Rero Mwami yanjye twese abantu bose bazabasha gukurikirana kino gitaramo, uzakomeze kuba umugisha wawe, abatameze neza bamere neza kuko kubw'izina ryawe Mwami yacu, abafite ibibazo bitandukanye bikemuke.
Wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe, Mungu. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe, Mungu. Ukisema ndio, nani awezaye